Muraho cyane inshuti bakunzi b'umurongo wa chaîne ya YouTube Top G Rwanda TV. Mu misi yashize twagiye twumva leta zunze ubumwe za Amerika zihugiye mu gikorwa cyo guhitamo umugabo wabubashywe na Amerika ndetse n'isi yose muri rusange. Uyu nta wundi abari perezida wa Amerika, aho imyaka ishize ari myinshi amashyaka abiri gusa muri Amerika, abademokrate ndetse n'abarepublike, ariyo avamo umugabo umwe ugomba kuyobora iki gihugu cy'igihangaye. Isi yose bigomba kubaha ndetse no kumwubahirira ko ayobora iki gihugu. Kandi ibi koko bibari hame, kuko perezida wa Amerika abari muri gahunda hafi ya zose zifatwa nk'inkingi za mwamba isi biri kugenderaho, dore ko nk'ifaranga rifashe umugabane munini mu bukungu bw'isi ni ifaranga ry'idolari rikomoka muri Amerika. Iri faranga ry'idolari kandi bakunda kuvuga ko ryasa nk'ari ifaranga ry'isi muri rusange, kuko imibare y'amafaranga mu bihugu bitandukanye ku isi ni ifaranga ubutapfa kubura mu bukungu bwa kimwe mu bihugu runaka, aho ryafashe indi ntera, aho bimwe mu bihugu ikintu cyose babaze umutungo cyangwa n'ibindi bitandukanye babibara muri iri faranga ry'idolari. Ubusanzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bihe by'amatora humvikana amashyaka abiri gusa navuze haruguru, ariko mu by'ukuri ntago ari ko gusa ariyo mashyaka ahari gusa, ahubwo niyo yabaye ikimenywa bose, abantu bose baramenya, kuko hari andi mashyaka nka za Green Party, Constitution Party na Liberation Party, ariko mu bihe by'amatora ya perezida wa Amerika ntago ajya avugwaho, dore ko biba bigoye ko yaba yavuyemo n'umukandida uri buyahagararire. Ibi by'amashyaka mu gihugu cya Amerika ntago ari byo nabateguriye kubagezaho, ahubwo ni incamake kugira ngo mbumvishe ibyo tugiye kuvugaho. Nabateguriye abaperezida batanu bayoboye Amerika mbere y'uko perezida wa 47 yegukanye intsinzi ubugira kabiri, kuko no muri 2016 nabwo yari yatsinze ku kigero cya 46%, aho yari yahigitse Hillary Clinton wari umugore wahoze ari perezida wa Amerika kuva 2001 kugera 2009, Bill Clinton. Aha rero Top G Rwanda ngiye kubabwira abaperezida batanu baheruka kuyobora igihugu cya Amerika cy'igihangaje, maze mbere yuko Donald Trump yegukana intsinzi ye ejo bundi mu kwezi gushize. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Joe Biden. Uyu ni perezida wa 46 wa Amerika kuva Amerika yabona ubwigenge igatangira kugira imiyoborere yigenga. None ni perezida waturutse mu ishyaka nawe ryamamaye cyane aho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu perezida yarubaye umuperezida wakoreye igihugu cye kuva mu buto bwe. Uyu Joe Biden wazina ye bundi ya nyayo ni Joseph Robinette Biden Jr. yavutse tariki 20 z'ukwa 11 1942, avukira ahitwa Scranton muri Pennsylvania. Biden avuka mu muryango w'abakatolike. Biden ku makuru dukesha amazon.org yize muri kaminuza ya Delaware, aho yize amateka na politike. Mu rugendo rwe rwa politike kandi Biden ku myaka ye 29 yatowe mu basenateri, bituma yandika amateka nk'uwabaye umusenateri akiri muto mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Biden 2009 kugera 2017 yabaye vice perezida wa perezida Obama muri Mezo Branch. 2020 yatowe atsinze Donald Trump, bimuha kuba perezida wa mbere wayoboye Amerika ashaje kurusha abandi, bivuze ko yari afite imyaka myinshi kurusha abamubanjirije. Uyu mugabo yanditse ibitabo bibiri, aribyo Promise to Keep na Promise Me Dad. Ibitabo byagiye bisomwa, bavuga ko yabyanditse ari ibitabo yanditse bivuga ko umubyeyi wiwe. Reka dukomereze top 5 yacu ku mwanya wa kane, aho tuhasanga perezida Donald Trump.
uyu ni Donald Trump n'ubundi wongeye gutorerwa kuyobora Amerika bwa kabiri ku nshuro ya kabiri yongeye kugirirwa iki cyizere andi biba bwa kabiri mu mateka ya Amerika nibwo mu perezida watowe kuri manda ya mbere yahaciye mu ndarongera aratorwa. Trump yavutse Kamena 1946 mu mujyi wa Queen, New York, akaba umuhungu wa Fred na Mary Trump, akaba umwana wa kane muri batanu. Trump afite lisanse mu bukungu yabonye mu 1968. Uyu mugabo akaba yarongeye kugirirwa icyizere n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu wa Amerika. Reka nkomeze top 5 yacu ku mwanya wa gatatu mu baperezida babayoboye Amerika mbere yuko Donald Trump yongera gutsindira kutangira kukiyobora. Barack Obama ku mwanya wa gatatu, aho yabaye perezida wa mbere ufite inkomoko muri Afrika, aho afite igisekuru muri Afrika y'Iburasirazuba mu gihugu cya Kenya. Barack Obama yavutse tariki 4 Kanama 1961 muri Hawaii. Papa we ni umunyakenya, mama we akaba umunyamerikakazi Anna Dina. Barack Obama afite aho yakuye impamyabumenyi muri politike ni muri kaminuza ya New York 1983. 1992 yari yarashakanye na madamu Michelle Obama, bafitanye abakobwa babiri, Maria na Sasha Obama. 1996 yatowe nk'umusenateri ageza muri 2004. Uyu mugabo yaje kuba perezida wa Amerika kuva 2009 kugeza 2017, aho yayoboye manda ebyiri zose zikurikirana. Reka dukomereze top 5 yacu ku mwanya wa kabiri, aho duhasanga perezida wayoboye Amerika George W. Bush. Uyu yayoboye Amerika kuva 2001 kugera 2009, akaba yaravuze tariki 6 Nyakanga 1946. Akaba imfura mu bana batandatu bavukana, akaba yari afite umuvandimwe wanayoboraga leta ya Florida. George W. Bush afite lisanse mu mateka n'impamyabumenyi y'ikirenga ya MBA, akaba ari we perezida wa mbere wa Amerika wagize ino diplome ya MBA. George W. Bush kandi yanabaye umupilote w'indege z'intambara mu gisirikare cya Amerika. Uyu mugabo kandi mu 1977 yakoze mu ruganda Albisto Energy mbere yuko ruhuzwa n'izindi nganda byaje kwihuza nyuma yaho gato. George W. Bush yabaye guverineri wa Texas kandi kuva 1995 kugeza mu 2000, aza gutorerwa kuba perezida mu 2000. Reka dusoreze urutonde rw'abaperezida batanu bayoboye Amerika mbere yuko ejo bundi yongera gutora undi muyobozi mushyashya ku mwanya wa mbere, aho dusanga Bill Clinton. Bill Clinton yabaye perezida wa 42 wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva 1993 kugeza muri 2001, aho yari mu ishyaka ry'abademokarate. Uyu mugabo yavutse 19 Kanama 1946. Clinton kandi afite lisansi mu masomo mpuzamahanga yabonye mu 1968. Yaje gukomeza kwiga ishuri ry'amategeko, ari naho yahuriye n'umugore we Hillary Rodham. Bill Clinton yigishije amasomo ya politike muri kaminuza ya Alexandria, nyuma aza kubana na Hillary umugore we mu 1980, babyarana abana 1978. Yanabaye guverineri wa Arkansas. Uyu mugabo aza kujya muri White House, aho yibukirwa cyane ku ntsinzi y'ubukungu yagejejeho Amerika mu gihe yabereye umuyobozi. Bivugwa ko ari mu gihe cyiza ubukungu bwa Amerika bwigeze bwabamo. Tubashimiye mwe mukomeje kudukurikira no kudukunda, tubibutsa ko gukanda ku nzogera ndetse no gukanda subscribe musangiza ubumenyi n'abandi bantu bakagenda babimenya ni inkunga ikomeye cyane. Turabakunda cyane kandi turabashimira uruhare mukomeje kugenda mutugezaho, mukomeje kudushimisha cyane. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao, hasta la vista.
ncira iminsi